Oke, Wildan sudah kelas berapa sekarang? Kelas 6. Pakai ininya dong. Oke, biar kedengeran. Kelas 6 SD. Iya. Baik, perhatikan Pak Ustadz ya. Silahkan Pak Ustadz. Baik, nah kami Wildan Al-Basir ya. Semoga perhatikan bagus, jangan buru-buru ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadaiqa ghulba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadaiqa ghulban wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atit tammatul فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إنهم يكيدون كيدا. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. صدق الله العظيم. Alhamdulillah tuntas Wildan. Pak Ustadz Rafi gimana komentarnya? Ya, alhamdulillah lancar walaupun tadi ada bel ya. Memang ini sering orang terjebak sini.
pada faiza ja'atis sakhah dengan faiza ja'atit tammah ya. Nah, di situ sangkutnya ya. Nah, yang benar adalah faiza ja'atis sakhah. Nanti ada juga pada tempat yang lain itu kan. Nah, pada nanti ini wal jibal arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum, itu baru tammah dia. Nah, tapi kalau diawali wa fakihatan wa abba, itu sakhah pasangannya. Itu dikode dia itu kan. Kemudian ada tadi idgham bi gunnah, tidak digunnahkan, yaitu sya'nu yughni ya. Yauma idzin sya'nu yughni, seharusnya digunnahkan. Sya'nu yughni. Satu lagi pada ikhfa, lahum jannatun tajri min tahtihal, harusnya minnya itu tajri min tahtihal anhar ya. Nun mati bertemu ta. Kemudian nyambung surahnya sudah oke dapat ya. Baik, makasih. Ya, berikutnya dari Ustadz Yuni Maha, silakan. Ya, alhamdulillah lancar ya, tuntas, bagus hafalannya, tajwidnya, ma'ruf hurufnya, kemudian dengung-dengungnya tuh juga. Cuman yang satu tadi catatan saya sama dengan catatan Ustadz Rafi'i ya. Jadi nanti itu diperbaiki lagi ya. Kemudian kuasai lagi ayat yang mirip tadi, fa idza ja'atit tammah fa idza ja'atis saghah. Memang betul kata Ustaz Rafi'i, di sini hampir rata-rata peserta kemarin ini banyak yang terjebak di sini. Ada yang lewat, ada yang bisa membedakan, ada yang tidak bisa membedakan di sini ya. Jadi dikuasai sebelumnya, insyaallah bisa ya, sesering mungkin murajaah. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Dewan Juri, terima kasih untuk Ananda Wildan yang sudah tampil baik ya untuk sore hari ini.